ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Bat karai ke baar ke bangi keren ke deh lor ke kinong rap. Ngerti ba kinong rap ane po katanya jungi kumba prapo do. Kantai po persen babun ke deh kinong rap. Tengi iba ke jingut ke jingnyar sekini ke iba mata ke awan syakten of skor jungi kinong sensasno. Balai pempek lam ya ke jing syak nyot ke dor ke mur. Jing bomdon ya ke yo ke hat ke bebiang. Tina kata-kata orang langsung hari beri perkat langkung ki para nong yalam senong. Hari ni syong beri perkat ngim kunto ya minister agriculture, ngim kunto ya ka terat agriculture. Hari kai ke bengi kuat buat ni kerpat nak kini kinoilam. Hamtam juga terat agriculture. Kalau ba ngindawa nak kini terat ni selek ikendu iki kumcu minister agriculture. Bagade berpatrekam no ya ka minimum support price. Baka de bondono ya kita kiyo ki hat ki bobiang ki wholesale market nam ta kinong ne kita ke regulated market baka de ban pentrekam no wood ya ka financial assistance scheme nam ta kinong ngitip baka don ka crop insurance scheme hari susi baka ne ka crop insurance scheme hodok mata ngampat ibu nong rap nyo jumatoy baka ne ka thang ki jungi ke cingkeli ba he ba sei ka ne ka crop insurance scheme ka cha na ka menta ki pinut fight crop ka bakal itu ban support kinong rap lada ki marep kita dan ki syak kunculor haki bor mariang rangi iba ya keniru indawan sukar badi kontrakam no modor ya kini ki crop insurance scheme bat ada ki state la se kumapo Assam ne po selesar ki don ya kata ka vegetable price ke juki rebele mi khali akamla no bondon ke vegetable price ada usa sau pinthit na kinong pinthit santuka shikun ka ngatrai lawan rak tahasulong kemudian tiap gitu bade dukan retail ko lai mukra nanong thamai na ko mulai lak bon ko art collect ko ni ong ni bahane kamu ke demand kadon kum nong ngila bon ong ba undon demand mar hone madang makini ngape ba kinong rap ngai kundu kanu pide ubi meta di ong lai tengka sau tengka napo thanrai lai tengka sau tengka de pilek aku pernah meta itu jujur batit napo thanrai le napo mobile ar tengka lai tengka tang hani po last minute hano khamai ulak kiu khatsan sipu ka san tengka te gemut kai gene ting pa ba gomen habde gene bunta nakna ka trak di pusur ba ka dei ban pelong yi cintokit bu punya kai ka bu pelong ba ka jinge fair ka dor hadu gene gini ke marap kuat tang po ka jelal jong tingi ong ba indawan sekarang ba ka dei ban regulate no ya ka dor kamur cuki marap ke budan po gene ka thain ka dong chungi khnam kan yarap kinorap but kum bakalong mentang itu gue kerai bila sim kalong bandawan sokar bakade ban regulate no ek price jong ki fertilizer ong itu baka tenak agriculture mentang ke kuat ba kajela makhalia kan long no kata ke jaka ka ban long like no nak fertilizer kun kam kata ke organic hispa yang kersane kata hari kum bolong hodok mentang i lada kesim jik haduk kata bangin sedang no wood tang organic kun stop no ya ka fertilizer kai bijing ke jingma ka bubuk mentang kalong ba kemudian hodok mata wala dak sokar ko ngim itu syuk ke filesan mereka dawai sebab kadang nya cukup ba dak klem kene ngelak on batang ban bam ngim yo jo gicap mengim pala banya mata marmar nak organik ag jik persang ikan tui ki ba banang persang ko organik ne marmar organik yang pala ban le tel dang isange no ngidi license no ikene ka ya ka ikene ka tanat fertilizer ke mata kolong gajik kolong ba kini ki dawai sebab mata kolong blak Fistu sin bakal long belak mentah sebut kedor kini nong dia dua sebut kendi kat pomon namar om don beri kulit so price kan ni ru ke wai ke bentah ke ba ki nong rap sungi lor ketat sekamarap ki syak nyot karem sakadawai hai kini yang mentah jangan tak kedah lor kini kimat kemud habde wicik sebenarnya inblek pun pesau sorkan ke liang sungi hakini ketio ke benuan ngap ada perkara ko bersokar dalam kampan simi disenjam bat ya kini ke isu nilai keren balada ka por ka syak ka dawa sengin haple cuman lagi sinyong ru belum ki pai ba norap namang isu pun orang kini ka kam dan kam tagaji telilang citilang cumbaro ke norap de sim bedong ji telinga thai kam don ji ya pun orang ya kini ka jing ko norap ya penduk mengilak ban solve problem segi hari tada kinorep ki safret kemudian digitally atrai habukut kini kijing kan sa kunjuk ina ta kadaw na kalian ki search nong ni wer ni khot ni kentu kini kinorep bak pranorep bakundan ke surga jing digitally ba kanon go jing ka bangi thu ban ya chmat kalian kini lam chnong kemudian ngila